Өлөнөр үскытылыгар барыта хүрбөй суронической бара бел этенер. Ол курдук богоруктар аксыз онус үйетәгы болалар хабагаланар. Өссөр тәңгелер төрдүс бехис үйетәгы болуктарын сөптен бахарылар. Богоруктары өрети ототус сыллартан хагаламыта, амбастан Байкал көлкытыдыр икки сап катартаһы булбуттара. Бу 1919 хүрбөт өт хыллардагы профессор Петри үлеләбит кахылларгар көстүбүтэ. Ол туһунан кенен далекое прошлое Бурятского края ден кенеге тахсыбыта. Бу тастыры чинчиге бигиттен сахалартан Гаврил Васильевич Ксенофонтов, Сергей Ефимович Малов, Алексей Павлович Окладников курдук Джоннар онна фин ученыйдара, Кай Рисанин онна Кай Доннер онна Мартин Рисанин үйрөппиттере. Ол курдук Кай Доннер онна Мартин Рисанин этеллеринен бу гадыр абырчахтен агаллар. Олата гадыр ден загнуть в виде крючка ден, абырчахтен веретеной роликтен этеллер. Онтон Гаврил Васильевич Ксенофонтов агарынан бастакы хуруга бесчит архарай кыз көйлөгерден акпыта. Олата дези мует архарай ден. Этер онтон иккис тағы кене бу катар көрчактен акпыта. Онтон Сергей Ефимович Малов бу тастыры агаргар эме Гаврил Васильевич кенер майган акпыта. Ол курдук кене тай эдерлик бесчит кыстен акпыта. Олата оседланный годовалый бучок жеребенок ден болар. Онтон 1904 бир хыллакка Алексей Павлович Окладников, Николай Климович Антонов, он Иван Иванович Барашков экспедицияларга хажыбыттыр. Кенелер өлөөнө кытылыгар бар уранической белелери оны болбакка рунага майгынныр суруктар эме үйрөппиттере. Ол курдук Иван Иванович Барашков 4-5 суруктан хүрба алтата орхон эниси хуруктаргар майгыннырын белетәбите. Онтон буннине өссө былтын оюнускай орхон графемаларгар он хетте беле хөптү бехерен ойбута. Онтон Окладников онна кини кергене Вера Дмитриевна Запорожская 15 сурук рунической сурук билете бу орхон графемаларгар хөптү бехерен билетәбиттере орхон анисей. Ити курдук онтон 1901 хыллакка Александр Натанович Бернштам диринни көрөппите. Онна Давыдовтагыны алгатым, Куртукайскайдагыны бөкмедим, астымматым, Петровскайдагыны ас енче ат эп ас чөмчүгө атчы, суруктак арытагыны ат ол арам ден тылбаға соқ. Онна шишкиннагыны ач өллүмден акпыта. Ити курдук суруктары агы күскө барбыта. Онтон 1910 сыллакка археологический кахыларга усалданга төбөлөргөр суруктак 2-19 саны булбуттара. Бу саалар хоруктарын Анатолий Игнатьевич Гоголев, онна Егор Сидорович Сидоров акпыттара. Ага иледен, ага элден хоруктактарден. Олата бу сахалар кулун атак үйетигер дери сургунан тухана хажыбыттарын да кастабыттара. Онтон кенеки бу рунический хоруктары үйрөппит. Онна бу усужоннарга кайдах өлөнө хоруктарын агыга элбэх кайдах агыкка сөбүн тухунан элбэх кенегене тахарбыт. Экспедициялары тарибит жоннортон Николай Климович Антонов болар. Нороттар иккеринланнага академига филологическая наука доктора, профессор. Бихи кенегетин билебит историческая лексика якутского языка ден. Он наследие предков ingen курдук кенегелер аптардара. Ол кенеттен кене вереначте Герасим Герасимович Левин. Бу кене университет ихинен сурук бичик музейин терибите. Онна руна ден экспедицияны терен
бу өлүнө кытылгар бар уруна хоруктарын үөретере оны кини түртүн үөретиге бу саха наукатар улахан кылааттаах кини кинигетте 2010 сыллака тахсыбыт монографията бу сахатыла былыргы хэттис тохсус үетээге түртүлын кытары сибэхин үөретпите. Бу кинигетигер кини бу сахалар энисей тыллара энисей паматынниктаргар чугахырын белетебите онна сахалар бу орхон энисей түрбелерден аксыз үйега арахтык болуктарын хөптен белетебите. Итинники Александр Натанович Беренштам үлетін туһунан этен ахардым. Бу кини чинчи тигерити Куртукаскайдагы, Петровскайдагы чинчилер суруктары агыларгар кини өссө бу саха хоруга буларга уйгур, буларга оғыз, буларга кыргыз тылгар жугахырын бу хоруктардан белетебите. Онан эти курдук Антон 1905 сыллака Алексей Павлович Окладников кинеде таксыбыты. Бу кинегетер кини сахалар өбгелери куркандар болалар, оны куркандар хуруктактарын туһунан бахар бит кинегете болар. Онон бу наукага сахалар чакчы хоруктара бу өлөнө кытылыгар калбыт болон сөптен самаглаахын оны чинчер үлелер таксыбыттарын туһунан ихитиннер дибит. Бу биһиге музей битигер оны кепсир электронный ыйынник турар. Онна бу орхон паматыннига күлтегенген Аллах паматынник бүтүгүннериле бите турар. Онун бу биһиге музей битигер саха хуругун бичигин үөретиитүң былыргыттан хагалаан ден болар. Ол курдук онно ананар экспозиция туһунан минеге кепсетим.